Okay, Namo. Me, Shabamo. Shabamo Kuju. Shabamo. I'm born. Sis Joyce. Kunjani? Kho nazi kubamba umuntu la. Sibamba umama umunye la ugobe phambi kwemoto la. Angimazi ukuthi wenzani la. Ufaka izinto zamazango. Ucasemo khona for you. Usitshela ukuthi bafuna ukumdubula. Unofita uyakayi. Mamela mne. Umthakayi. Mawo. Utafommawo. Obatla kuchise wena mna. Utafommawo. Obatla kuchise mna. Utafommawo wena. Ukumele tsima futsai. Ukumele tsima mo. Yewe, nywana mmale batho otlile bona mo. Futsa metsi a masepa. Ono bontsha ka metsi wena. Futsa go romeletse wena. O romeletse wena. O tla tshwara mo ke ntse ba nkgontse. A re ba shanyana go. A re ba shanyana la ka se ba masepa. Ha o tsamaye mo. Tsaka o. Tsaka. Masepa. Ntse go dinga ntse re tshise. Yebo. La ka sheba o. La ka sheba. Se bitsi tlhaga. Yeah. Just masepa mo wena. La ka sheba. Nna ke tla go raya. Bonze ba go batla o thunya re tla o thunya nna never tla. Re tla o bolela mo ementeng. Wa tseba re tla o reka petrol. No. Futela ja tse di ka fela. Wa sa futela ja tse di ka fela. Me. Bona mang. Potsa go tlise mo. Bona. Ntsha masepa o kentse jarting. Ntsha masepa o kentse jarting yana man. Futsa. Ntuse. O le masepa. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Kunale video lomake lothalakala ekhaya bantu le resurface lapha enkundleni yokuxhumana. It's an old video le bantu but currently bakhuluma ngayo. Apparently lomake kuthiwa bagqine bambulele ngokuthi bona le story ukuthi beka lapha na Dr. Ntshontsha Dr. Yendi Black Magic at lawyer because kuthiwa wathola fa azama kufaka something phambi kwemoto lesibona ipakile lapha yana. And some people are saying ukuthi bekangakadanga kutoloya lo make lona beka muntu nje nalo beka nema mental issues but bambulala thinking ukuthi beka performa Black Magic. And the guys laba labambulele they were arrested for doing that. So yabona lesi sikhathi laba abantu siyacabanga ukuthi bathi kutoloya but kahle hlaba ke kutoloya abantu banetinkinga abekho right mentally but masomthola umuntu ebusuku ekhayini ngaphandle ekhaya lakho ngaphandle vele you just think ukuthi uTikTok performa Black Magic because yini lenye longayiqabanga yini lenye longayiqabanga. It's just so sad ukuthi labanye bayafa babe bangaloyi babe nje banetinkinga tengqondo. So nathi ngeke sathi ukuthi lo uyaloya lo unenkinga yengqondo kwendakalani kahle hle masomthola umuntu ngaphandle ekhaya lakhe ebusuku. It's just so shocking and horrific. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.